Ilija, nema za Dobar dan, ja sam Ilija Perović, trenutno se nalazim u osnovnoj školi Natalije Rejković, gdje ćemo raditi intervju sa košarkašicom Jelenom Milovanović. Kada si javila ljubav prema košarci? Pa ja sam krenula da igram košarku sa 6 godina, tako što je moja mama se bavila dugo košarkom i odlučila je da verovatno iz tog razloga mene oproba u tom sportu i tad se i stvorila, ja bar tako mislim koliko se i ja sećam. Prvi put kad sam uzela loptu u ruke, tačno sam nekako znala da će to biti deo mog života. Za koje ste klubove sve igrali? Počela sam svoje prve košarkaške korake u Šumadiji iz Kragujevca, zatim sam otišla u Dubočić iz Leskovca. Nakon toga sam provela 3 godine u Vojvodini iz Novog Sada i tada je krenula, kad sam napunila 18 godina, tada je krenula moja profesionalna karijera. Prve 3 godine sam igrala u Šopronu iz Mađarske, nakon toga sam bila 2 godine u Moskvi. Dugačka je moja karijera, evo 11 godina. Nakon toga sam se vratila, imala sam povredu, pa sam se opet vratila u Šopron iz Mađarske. Odigrala 1 sezonu, nakon toga opet 2 godine u Rusiji, u Kursku. Nakon 2 godine, to je neke profesionalne, moje nereprezentativne karijere tiče. Otišla sam u Tursku na godinu dana, nakon toga Španija, Salamanka i evo ove prošle godine sam igrala opet u Šopronu iz Mađarske i tu se nadam da ću polako da privodim svoju karijeru kraju. Kako ste stupili u reprezentaciju? Sa 10-11 godina krenuli su sa nekim kao mlađim kategorijama, okupljali su po regionu u Srbiji, okolina Šumadije, pa Beogradski region i onda tako su skupljali devojčice koje su se bavile košarkom i birali talente. Ja mislim da te godine, sad 10-11 godina, krenulo i neko ozbiljnije okupljanje reprezentacije u Karatašu, u Požarevcu i sa 17 godina sam nastupila za seniorsku reprezentaciju. Kakav je osjećaj igrati za reprezentaciju? Fenomenalan, neopisiv. To je nešto, tako sam vaspitana da volim svoju državu i da svako svoje, kažem, slobodno leto posvetim reprezentaciji. Nikad se nisam pokajala zbog toga što nisam umjesto odlaska na more ili na neki odmor, ja sam svoje slobodne dane tokom leta posvetila reprezentaciji, stvarno je fenomenalno osjećaj. Uzeli ste medalje i na Evropskom prvenstvu i na Olimpijskim igrama, kakav je osjećaj? Niko to nije očekivao od nas, svakako niko nije, pogotovo tu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu, jer smo otišli opet, ne bih da kažem kao outsideri, ali nismo bili favoriti svakako za osvajanje medalje i polako utakmica po utakmica nikako nije bilo onako, nikako nisu kockice htjela da se sklope, ali kad je opet bilo najbitnije, uspjeli smo da osvojimo zlatnu medalju i obradujemo cijelu naciju i nakon toga godinu dana olimpijske igre u Riju, jesmo bile prvakinje Evrope, ali opet mi smo iskreno znali zašto smo sposobne, da li postoji šansa da uopšte uzmemo medalje. Mi smo polako, loše smo krenuli kao i Evropsko prvenstvo, loše smo krenuli sa 3:0 i onda je bilo i nervoze i da ćemo i kako ćemo i onda polako opet kockice se sklapaju kad je najteže. Mislim da smo bile najskoncentrisanije kad je najteže i uspjele da opet obradujemo našu naciju i same sebe sa tom bronzanom medaljom i stvarno kad se nakon te medalje u Mađarskoj 2015. godine zlatne, kad smo se popeli na balkon, to je nešto što sam sanjala ceo svoj život kad sam bila izuzetno mala i ti snovi su mi se ostvarili i ne mogu da opišem osjećaj i nadam se da i u narednim godinama ćemo imati uspehe bar slične tome. Koje je sljedeće takmičenje na kojem ćemo vas boditi? Sljedeće godine, sljedeće leto, bit će Evropsko prvenstvo u Srbiji, igra se u Nišu i u Zrenjaninu prve 2 grupe i nakon toga, ako se plasiramo dalje u naredni krug, bit će završnica u Beogradu i nadam se da će hale biti pune i da će naš narod da nas bodi od prvog do posljednjeg dana. Dobro, hvala. Za Školski sport Srbije, đak reporter Ilija Perović.